Ja sećam kad je bilo ovde, eto, često pominješ to bombardovanje, vojna služba izvršila upad u Pentokostalnu crkvu i iza njihovog oltara našli su ko NASA unutra da je obaveštajni centar. To nisam znao. Da, evo Kako, ja ti gde su kažem. upali u? U Pentokostalnu crkvu. Dobro. U Beogradu. I iza oltara uređaj i ono sve kao špijunski centar. Ja bio. nisam čuo za tu crkvu. Dobro, ali nije to jedina ta Pentokostalna crkva. Dakle, ima dosta obaveštajnog rada kroz crkvene zajednice. Profesor Salih Selimović i Dževat Galijašević, inače obojica su u Razvojnoj akademiji Srba, su napisali 4. broj glasnika Razvojne akademije Srba, Islamizacija Srba na Balkanu. Ovim problemom, uticajem obaveštajnih struktura u zajednicama crkvenim, bavi se inače Dževat Galijašević posebno, bio bi verovatno rado viđen gost u nekoj od tvojih narednih emisija, ali u tom glasniku, broj 4, Razvojna akademija Srba, to doslovce piše. Dakle, bavili smo se svim problemima koji mogu da dovedu do rešenja slučaja.